Ona oy. Pulsas madawara. So di telepon dito dola o ka manay. Loko si Mahito. LOL. Dito so just ka manay akin. Tawaran dito akin. Cowok desa sekre. Den, bakla. Yo. De ahora viene. De out domo begini. De syukur lagi mana yang maire. Lokes ya kan aure. Pero lo anggota apa deh? Biar aku itu dia maire. Nakir. Mati kita ngom ini. Hito, naki ay exam dari hito kay ra kini. Ah, di orang pala tabe out dengan lagi cari. Aku sih ini hari paksa. Kalau piti warisima tawara ke piti ke sepurung pak. Deh, mana selam kirang. Oi nono nah war limbo kone loko kami oke. Kese kan oke. Kami beli ayam keren. Di warung sempuru loh. Besok mana sih ayam keren? Edang di Facebook kelana tuh doh ha. 15 doang pak. Pura 5.000 ke. Wara tatambahin kau 5.000 loh. Mah tambah pikir tangtung tuh dengan 5.000. Oh iya. Saro berarti nggak ingat dua itu gede. Iya nih. Nah nang dong kau ini tuh. Wara inono rau dia. Mau beli nih beli apa ke? Nah enak ke. Beli nih. Nah jadi orang. Nah enak ke. Jangan ketemu gaimu, ain lau ngering. Iya, kalau omam ohan. De ohan saud are. Gede nih. Tahun ini. Delawe li orang. Nang enak ke oci. Ricu ke pakai. Sebenarnya pakai kurang hito ke. De syukur deh nih. Nanti dong gahim deh. Iya rate. Udah matang laut. Ah, de iya orang. Bagus. Mai dota kere. Mai dota rage. Depat doho ni mara. Depat doho rongko take. Dia seni tahun dah yang kemana? Yo, mai merah tu deh. Mulai deh. Dora, biar dia kau lawan ni. Dek, mesti dong ke? Biaran dia jauh ambil lawan tu ya. Mai Dora ke dia? Dia tu orang des. Aku masarin di hari mai ya. DJ Michael Manto, kamu keren sekali. Hahaha. Innalillahi. Au. Dia mau kekai baktuangan dia. Kekai na dia mau. Dia malaweling kai. Ina tena mader ketua kan ni. Lawela yang geprek sempo. Ina. Deka ane rongkot tolu tako ke akio ke. Dan dender tuh hormon daire. Narakar 2 jam rau pembira ni. Ring ang kai baktuali kita tuh. Dalam weli roti ni. Yaran malvedo anu ayam gepre yaran dalam bade cagus ini bang pengatin dari lagu kau putri ini ada nama kapal lontar ya marah sih kan marah apa dari na putri yaran Tenge di lawan Agus doe. 2 jam rangin akhirnya. Poi kono oi sa 2 botol kini deh.
tubuh po inono kan mau deh. Siya kay inho. Balak be, lau kay nando kan deh. Aw ipintoy beli re. Or ngon sa menit kan deh ngayon na. Ne telepon, pala kaya ko sawali ne telepon kan. Pala ko bi. Bulan nando ko me. Ay, orang menap alasan nando. Pastuan. Alay. Kaya buate. Satu menit janji kami aku sih. Rene pagkate radho nadali ko halo ima. Ngan, Tade. yang kami wali ke pade mara tugas dan tanggung jawab deh waktu kerong gak mau. Rene pagkate. Kung chardos kami pala. May ben 2 jam orang ke. kalian bate pastuan ngiri mai na. Ahora ana hari ngamire. Tahora. Kira hidorau na ke. Coba tek ngaharau na. Au orlalo hidore. On sewi hidon hoge. Belalo jam kau ni Agus. Na dalam bate pastuan. Des mo mege. Nga mo mege se. Tiwa. Nga na ore. Lalo. Lawa pa. Bete pastuan bisa mata pamukse. Nah, dia ini kan beda Gus, lau hidore. LOL